Tudi drugi del trilogije Nafta so vijoličasti opravili z odliko. Kljub slabemu terenu so uprizorili kombinatorno predstavo, ki jo je z 2 goloma koronal kapetan. Marcos Tavares je proti Nafti v tej sezoni zabil že 5 golov. Pomembnejši mejnik pa je rezultatsko izenačenje sedanje generacije z legendarno generacijo iz leta 1999. Mariborčani so z 10 zmagami in 4 remiji izenačili najboljši štart v sezono z generacijo iz Lige prvakov. Suverena predstava, ponovno brez prejetega gola, ki je privržence ohranila mirne do konca tekme, je obenem dobra napoved za sredin povratni pokalni obračun, ko se saga z Nafto končuje. Lepi zdaj, kaj si ti pravi videl?
Tako, za nami je še ena odlična tekma. Na igrišču smo stali zelo dobro. Presenetljivo je bilo igrišče, kljub pričakovanju slabo za igro. Mislim, da za kombinatoriko še slabše kot v sredo. Tako da nam je to včasih malce grenilo življenje, vendar fantje so igrali zelo dobro, delujejo kot celota. V vsakem trenutku so imeli tako rekoč kontrolo na tekmo. Dvakrat zadeli in zmaga je popolnoma zaslužena. Jasno je, da sem kot trener zelo vesel, da jih je zabil, da je tudi danes dvakrat zabil. V trenutkih, ko se je tekma lomila, tako da so njegovi zadetki zelo pomembni. Ja, fantje se zavedajo, na kakšen način bomo dosegli rezultat. To nam uspeva zelo dobro in na tem moramo delati naprej. Prepričan sem pa, da nam bo tudi uspelo. Tako, ta generacija iz Lige prvakov je za NK Maribor nekaj posebnega. So pač jasno v mislih navijačev, v spominu na prvem mestu. Tako da ta naš dosežek pomeni, da dobro delamo. To je ena taka nagrada, vendar jasno, da si želimo iti naprej in ne glede na to, da smo na dobri poti, je v sredo že prva zelo pomembna tekma pred nami, tako da z miselnostjo, ki jo trenutno imamo, moramo nadaljevati, ne pa misliti, da bo brez odrekanja prišlo kaj. Zanimivo, ja. Mi ne zbiramo sami nasprotnike, to nam je žreb določil in mi smo pač prišli sem odigrati eno dobro tekmo in to nam je uspelo. Jaz mislim, da je bila čisto podobna tekma. Obojni smo igrali zelo agresivno, borbeno. Na takšnem terenu je malo manj lepšega nogometa, ampak dobro, samo da nam je uspelo, da smo zmagali. Ja, jaz mislim, da moramo to serijo nadaljevati, samo zmagovati in da pripeljemo naslov prvaka nazaj v Maribor. Yeah, of course, every game is different game. Last game was 1-1. We have good chances, but we didn't score, and Vokri scored a very good goal, and also they score. But today was different game, and thank you God, I scored 2 goals, and I think we have to continue on this way. We cannot relax, and you have to work hard for the next game, also against NAFTA. Of course, they will want their revenge. They will come to play hard, and we cannot think everything will be easier, but we have to work hard for next game. No, it's not my favorite team. But I want to every game score goals, but comes in NAFTA game. But my target is every game to score the goals. Good. This is good signal for us, my friend. We have to be champion. We work for that. It's hard, we know now with Slovenian league. It's every year it's more harder, and we have to be champion, to go to Champions League like last time. This is good signal. I didn't know that. It's very good for us to prepare our mentality for that. Yes, of course. I never think this is enough, because every day is different game, every day is different day, and I hope God will bless us, bless me for the next game.